بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا
یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے الہی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر دے توفیق مجھے تو خدمت اسلام کر جاؤں اللہ رب العزت دی حمد و ثنا دے بعد انغنت لا تعداد بے حد و بے حساب درود و سلام ہون جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات واسطے حضرات محترم عزیز بھائیوں بزرگوں نہایت ہی قابل عزت قابل احترام میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں گزشتہ خطبہ جمعہ چھوڑ کے اس تو پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر میں آپ احباب دے سامنے صلہ رحمی دے حوالے دے نال چند ایک معروضات عرض کیتیاں سن گزشتہ پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر جو لوگ قطع تعلقی اختیار کردے نے اپنی رشتہ داریاں نو فقط دنیا دے لالچ اور طمع واسطے ختم کردے نے انہاں لوگاں دا دنیا اور آخرت دے اندر کی انجام ہوئے گا اے دے حوالے نال چند ایک معروضات آپ احباب دے گوش گزار کیتیاں سن آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں آپ احباب دے سامنے اے بات عرض کرنی کہ جیڑے ساڑے رشتے دار نے انہاں دے نال اسی بہتر تعلق کس طرح بنا سکنے ہیں تے جیڑا بندہ جو مسلمان مرد اور عورت اپنے رشتہ داراں دے نال محبت رکھدا ہے اللہ انہوں دنیا آخرت دے اندر کی عطا فرمانا ہے اس حوالے دے نال میں چند ایک معروضات آپ احباب دے گوش گزار کرن کی کوشش کراں گا دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مینوں اور آپ سب نو سن سنا کے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے حضرات محترم ساڈی زندگی دے اندر رشتے دو طرح دے ہوندے نے کنی طرح دے بولو ذرا دو طرح دے ایک اور رشتہ ہوندا ہے کہ جنوں اللہ تعالی نے قدرت نے میرے اور تواڈے واسطے خاص فرمایا ہے جو انسان دے نال مستقل طور تے چلدے رہندے نے انہاں نوں آندے نے خونی رشتہ دار تے اے خونی رشتہ داری بنان والا کون ہے اے او رشتہ ہے کہ جنوں قدرت نے بنایا ہے دوسرے رشتے او ہوندے نے جو انسان
इंसान वक्त दे नाल खुद बनाता है, तो जो इंसान अपने रिश्ते खुद बनाता है, ये वक्त दे नाल नाल कई रिश्ते ते सारे उम्र साथ निभाते ने, ते कई साडे बनाए हुए रिश्ते वक्त दे नाल नाल वो सानू छड्ड जांदे ने। लेकिन जेड़ा खूनी रिश्ता होए, जेड़ा कुदरत ने रिश्ता बनाया वो हमेशा रहिंदा ते आखिर तक साथ दिंदा है। ते इन्हां रिश्तेदारियां नूं असी इन्हां नूं मजबूत किस तरह कर सकने आ, असी इन्हां नूं आपस दे अंदर मुहब्बतदार किस तरह बना सकने आ, ये मैं दो चार आप अहबाब के सामने मिसालां दे के आप नूं बात समझाने की कोशिश करांगा। दुआ करो अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। खालिक़े कायनात ने फरमाया, ए मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात लोगों को ऐलान करके सुना दीजिए। अल्लाह फरमाते ने व इन जाहदाका अला अन तुशरिका बी, अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया, अगर तुहाडे मां बाप मेरे नाल किसे नु शरीक बनाउण दा हुक्म देण, अगर मेरे नाल किसे होर नु मेरा हमसर बनाउण दा हुक्म देण, अल्लाह फरमाते ने लैसा लका बिही इल्म, ते जिदा तुहाडे कोल इल्म ही नहीं, जिन्नों तुसी नफे नुकसान दा मालिक नहीं समझदे, अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया फला तुतिहुमा वसाहिबहुमा फिद्दुनिया मारूफा। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने कायनात लोगो, अगर तुहाडे मां बाप मेरी नाफरमानी ते मेरे नाल किसे होर नु मेरा शरीक बनाउण दा हुक्म देन, अल्लाह फरमाते ने फिर इन्हां दोनां दी इताअत नहीं होएगी, इन्हां दी फरमा बरदारी नहीं होएगी, ना अम्मी दी गल मननी है ना अप्पू दी गल मननी है, इन्हां दोवां दी इताअत नहीं होएगी। लेकिन अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया फिद्दुनिया मारूफा, जिथे मैं रब रहमान दी नाफरमानी दा हुक्म देन ओनू छड्ड देना है, लेकिन अपने मां बाप दे नाल सुलह सलूक रखना है, अपने मां बाप की हया करनी है, अपने मां बाप की इज्जत करनी है, अपने मां बाप का जनाब नाफरमान ते बेअदब ते गुस्ताख नहीं बन जाना। आइए जरा गौर कीजिए, मैं और तुसी ऐसी मुसलमान अपने रिश्तेदारां दे अंदर किस तरह मोहब्बत पैदा कर सकने हम, असी केड़ा केड़ा अमल करांगे, उन्हां अमाल दी वजह तो साडे रिश्तेदारां दे अंदर साडी मोहब्बत पैदा हो जाएगी, साडे रिश्तेदारां दे अंदर सलूक पैदा हो जाएगा, साडे घरां नूं अल्लाह अमन दा कहवारा बना देगा, साडियां उमरां भी वध जाणगियां, साडे रिज़्क भी वध जाणगे, साडे घर खुशहाल हो जाणगे। आसमानां दा रब इन्हां माल दे अपना दी वजह तो अपने बंदियां दे वास्ते दुनिया आखिरत दे अंदर आसानियां पैदा फरमा देंगे। आइए जरा गौर कीजिए, पहला असूल पहला कानून है अल्लाह के महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رشتے داراں دے اندر ماں جایا پیراں دے اندر ماں جایا بہناں دے اندر اپنے پھپھا زاد کزنا دے نال اپنے ماما زاد کزنا دے نال اپنے چچا زاد کزنا پیراں دے رشتے داراں دے نال اسی کس طرح محبت پیدا کر سکنے ہیں؟ پہلا طریقہ اے وے اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنة حتى اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں او کائنات لوگو تسی اتنی دیر تک میرا رب رحمان دی جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک تسی ایماندار نہ بن جاؤ ولا تؤمنوا حتى تحابوا تسی اتنی دیر تک ایماندار نہیں بن سکتے جتنی دیر تک آپس کے اندر محبت نہ کرن لگ جاؤ اولا ادلکم علی شیء میرے صحابیو کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ دساں ایک ایسے عمل دی طرف رہنمائی نہ فرماواں جیسے عمل دی وجہ تو اللہ تواڈے اندر محبت پیدا فرما دیں گے اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم کائنات لوگو میرے صحابیو میں تمہیں ایسا عمل دساں جیسے عمل دی وجہ تو تسی ایماندار بھی بن جاؤ گے رب دی جنت کے اندر داخل بھی ہو جاؤ گے آپس کے اندر پیار بھی بھر جائے گا میرے پاک پیغمبر دے صحابی فرماتا کرتے ہیں یا رسول اللہ جی اللہ کے رسول جی حکم ہوئے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے میرے رشتے داراں دے اندر محبت پیدا ہو جائے افشوا السلام بینکم تسی جتوں بھی ملو جس حال اندر بھی ملو جس مقام تے بھی ملاقات کرو آپس اندر سلام لیا کرو آپس اندر کلام کریا کرو جدو سلام کرو گے کائنات دا رب تواڈے دلاں دے اندر محبت پیدا فرمائے گا بندہ کنا بھی ناراض ہوئے نا جنہ بھی ناراض ہوئے تے کدھرے ملاقات ہوئی نا بھیڑاں بھراواں دے رشتے داراں دی آپس دے وچ تے چار جی کھلوتے ہو تے ایک اگے ہو کے آکھے نا یار السلام علیکم تے جدوں او ہاتھ وداندا ہے بعض دفعہ بندے دا دل نہیں بھی کردا او شرم دا ماریاں بھی سلام لے لیندا ہے تے جدوں او منہ رکھن واسطے سلام لیندا ہے تے اللہ او دے دل وچ محبت پیدا فرما دیندا ہے پھر گھر والی پئی کہے بھن بھرا پے کہن اے جی تسی او دے نال سلام لئیے اونے ساڈے نال انج کیتا ہے او آندا چوں بندیاں وچ بھائیاں وچ کھلو کے اونے میرے نال سلام لیا تے میرا دل نہیں کیتا میں اونوں جواب دیواں تے اللہ فرماندے ہون کہ میرے بندے تے میرے بندے نوں جواب نہیں دیتا تے میں رب رحمان نے تینوں اپنیاں رحمتاں دے نال نواز دتا ہے تے محبت کنج رشتے داراں وچ پیدا ہوندی ہے بولو سلام نال کنج سلام نال السلام علیکم اللہ دی تیرے تے سلامتی ہوئے تے جدوں بندہ بندے نوں آندا اللہ دی تیرے تے سلامتی ہوئے تے پھر اللہ بھی اپنے بندے تے اپنی رحمت دی اپنی سلامتی کی کردے نے عطا فرماندے نے پہلا طریقہ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ذرا غور کیجئے میرے اور آپ محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو بندے دے رشتے دار ہون، بہن برا ہون، تیاں ہون، بیٹے ہون، انہاں دے نال ملاقات دا سلسلہ نہیں ٹوٹنا چاہیدا. انہاں دے کول بندے نو آندیاں جاندیاں رہنا چاہیدا. مہینے اندر 2 مہینیاں دے اندر 3 مہینیاں دے اندر اپنے بہناں پائیاں دے کول، اپنے رشتے داراں دے کول بندے نو آندیاں جاندیاں رہنا چاہیدا. اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر دے صحابی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جا رسول اللہ بیت فاطمہ. اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے جگر دے ٹکڑے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر آئے نے. آپ اپنی بیٹی نو ملن دے واسطے آئے نے. میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی اپنے دماد حضرت علی نو ملن واسطے آئے نے. فلم یجد علیہ، میرے پاک پیغمبر نے اپنے چچا زاد بھائی علی، اپنے بیٹی دے خامد علی، میرے پاک پیغمبر نے حضرت علی نو اپنے بیٹی دے گھر نہیں ویکھیا. میرے پاک پیغمبر فرماتے نے، اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے این ابنو امی کی، اے میری بیٹی فاطمہ تیرے چچے دا بیٹا علی کی طرح. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دیا نے بابا قالت کان بینی و بینہ شیء فغاظبنی فخرج فلم یقل عندی. اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی عرض کر دیے میرے بابا تواڈا بھائی چچا ذات میرے سر دا تاج آپ دا صحابی جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ دے نبی جی میرے نال کسے وجہ تے ناراض ہوئے نے تے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے علی کدھر گئے نے. عرضاں کیتیاں بابا او ناراض ہو کے اپنے گھر دے اندروں نکل گئے نے. اللہ دے نبی جی بابا جی مینوں نہیں پتا میرے سر دا تاج کتھے گئے نے. تے میرے پاک پیغمبر اپنے صحابی نو نال لے آئے. آپ فرماتے نے چلو علی نو ڈھونڈ کے لے اونے آ. اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے مینوں پتہ ہے علی کدھر گئے نے، علی کتھے جا کے ڈیرا لایا ہوئے گا. میرے پاک پیغمبر نے آپ تے اپنے صحابی دے میں دنیا دے لحاظ نال تواڈے لحاظ نال گل کراں میرا تواڈا بیٹا بھی ناراض ہو کے چلا جائے. اسی آنے فلاں دوست کل گیا ہوئے گا، فلاں دی بیٹھک دی لیٹیا ہوئے گا، فلاں دے ڈیرے تے گیا ہوئے گا، فلاں فلاں جگہ تے گیا ہوئے گا. واہ علی میں تیرے ایمان کو قربان جاواں. میرے پاک پیغمبر فرماتے نے میں پتہ ہے علی کتھے گئے نے. میرے پاک پیغمبر سچے مسجد نبوی دے اندر آئے نے تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسجد نبوی دے حال دے اندر لیٹے پہلے نہ کوئی قلین نہ کوئی کارپیٹ نہ کوئی ٹائل پتھر نہ کوئی ہو اس دی سہولت. جناب علی زمین تے لیٹے پے نے. آپ نے جو لباس پہنے آئے میرے پاک پیغمبر تے صحابی دا وہ لباس بھی مٹی دے نال بھریا ہوا ہے. آپ فرماندے نے قم یا باپ مٹی دے باپ اٹھ جا تے میرے نال آ میری بیٹی دے گھر واسطے
تے میرے نال چل جا۔ اس حدیث تو پتہ چلیا کدے دماد بیٹی دے اندر نہ چاکی ہو جائے تے بیٹیاں نو اگے لا کے اپنے گھر لیا کے بٹھانا۔ تیرے باپ دا گھر ہجے تیرا باپ موجود اے دے اندر تیرے واسطے تو ڈنگ دی روٹی بھی کوئی نہیں، چل میرا بیٹا اپنے بابے دے گھر آ جا۔ میرے نبی نے فرمایا کدے انسان دی میاں بیوی دی آپس دے اندر غصہ گلیا گزاری ہو جائے تے بیٹیاں نو اپنے گھر لا کے بٹھانا۔ بندے دا کدرے واز نہ چلے تے اس موقع تے آ کے اسی بڑے غیرت مند بن جانے وہ ویرا غیرت مند نہیں بے غیرت بن جانے بیٹی اپنے خاوند دے گھر ہوئے گی کوئی نظر اٹھائے گا تے 100 واری سوچے گا یار اے سر دا ساج ہے وے تے جدو بیٹی باپ دے گھر آ کے بہ جائے گی ہر غیرہ غیرہ او دے وال نظر اٹھا کے ویکھن دیاں کوششاں کرے گا۔ میرے نبی نے اپنے صحابیاں نو اپنے امت دے لوگاں نو پیغام تے میسج دے دیتا ہے۔ پہلا مسئلہ اے وے تے جے دھیاں دے نال خاوند ناراض ہون تے انہاں نو اپنے گھر نہیں لے آونا تے دوسرا مسئلہ اے پتہ چلیا کدے انہاں دیاں ناراضگیاں ہو جان تے بیٹیاں دی وجہ تو بحث تے آ کے کتے غلط فیصلہ نہ کر پویں کتے اپنی بیٹی دا گھر نہ ناراض اپنی بیٹی دا گھر خراب نہ کر پویں۔ آئیے ذرا غور کیجئے تیسرا مسئلہ اے ثابت ہویا جدو بندہ اپنے رشتہ داراں دے کول آوندا جاندا ہوئے گا اپنے رشتہ داراں دے نال ملدا گلدا رہے گا اپنے رشتہ داراں دے نال تعلق رکھے گا تے جے کدے چھوٹیاں موٹیاں کمیاں بیشیاں ہو جان اللہ اپنی رحمت دے نال دور فرمائے گا۔ کیوں نہیں گل سمجھ آئی؟ دوسرا طریقہ اے رشتہ داراں دے اندر محبت پیدا کرن دا انہاں نال تعلقات میل جول ہمیشہ تو رکھنا ہے انہاں دے نال لا تعلقی بڑھانی۔ آئیے ذرا غور کیجئے اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر نے تیسرا طریقہ بیان فرمایا ہے کہ اپنے رشتہ داراں دے نال اپنے خاندان والیاں دے نال اپنے قریبیاں دے نال لطف بھی ہونا چاہیے محبت بھی ہونی چاہیے انہاں دے نال ایک دوسرے دا مہربانی والا بھی تعلق ہونا چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے نے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن کائنات لوگو جڑا بندہ ایک دوسرے تے رحم کرتا ہے اللہ بھی تے رحم کا پسند آئے اللہ بھی تے رحمت کر اللہ بھی تے رحم فرما دیندا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ او لوگوں جڑے تواڈے رشتہ دار نے جڑے تواڈے تعلق
رشتےدار نے جڑے تواڈے خاندان والے نے جنہاں دے نال تواڈی رشتےداری ہے انہاں تے زمین تے رحم تسی کریا کرو آسماناں تے رحم اللہ اپنی رحمت دے نال برسائے گا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحیم سنہ من الرحمن جڑا بندہ رحم دے نال جوڑتا ہے جڑا بندہ رحم کرتا ہے کائنات پاک پیغمبر نے فرمایا آسماناں دا رب وی اودے تے رحمت فرماندا ہے پتہ چلیا جڑا بندہ اپنے رشتے داراں دے نال رحم کرتا ہے انہاں نال رحم کون کرتا ہے جنہاں نوں اللہ نے زبان دتی ہے او بولو انہاں تے رحم کون کرتا ہے تے جدے تے اللہ رحم کرے انہوں کوئی زحمت دے سکدا بعض دفعہ رشتے دار آپس ناراض ہوئی تے ایک دیر تھوڑی جی نرمی وکھائے پنجابی وچ لف جائے تیری انہوں کی آنے آ جا ڈوب کے مر جا تیرے چیرنا کوئی تیرے چیرنی بھی ضرورت نہیں رہی اکا ہی ہے ہو گیا اگے جو لفظ بول دو میں تو ہی سانو پتہ ہے اکا ہی ہو گیا دس تینوں کیڑی شاید دی کمی ہے میں تیرے نال ہاں جڑا آندا نا میں تیرے نال ہاں پنجابی وچ اے بندے پوڑی چاڑ کے ڈنڈا کھچدے نے چل ہن لگا ہے نا لگا رہ پھر دوروں کھلو کے تاڑیاں مار کے ہستے تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ زمین تے کسی تے رحم کردا ہے اللہ او دے تے آسماناں تو رحم کردا ہے تے جڑا بندہ رحم جوڑدا ہے اللہ اپنی رحمت دے نال اونوں جوڑ دیندا ہے تے جنوں اللہ جوڑے اونوں کوئی توڑ سکدا او پھر شریک لکھ تے سر توڑ محنتاں کرن پھر انہاں دے گھر خراب ہوندے نہیں ذرا ذرا سی غلطی پہ ذرا ذرا سی نوک ٹوک پہ ذرا سی بات پہ اپنے گھروں کے اندر ہمیں لڑائی نہیں بنانی چاہیے ہمیں اپنے گھروں کو خراب نہیں کرنا چاہیے بلکہ ایک دوسرے کے نال رحم کرنا چاہیے تے جب بندہ رحم کرتا ہے تو پھر آسمان کا رب بھی اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے ذرا غور کیجئے چوتھا طریقہ اے اللہ دے پاک پیغمبر تے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا فإن الهدية تذهب الصدور والغيرة میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے ساڈے رشتے داراں دے اندر ساڈے خاندان والیاں دے اندر اللہ محبت پیدا فرما دے اللہ سینیاں دے اندر قدرت دور فرما دے اللہ ساڈے واسطے بھلائیاں تے خیراں عطا فرمائے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا انہاں لوگاں نوں چاہیے آپس دے اندر تحفے تحائف دیندے رہن انہاں نوں چاہیے ایک دوسرے دے نال کوئی اچھیاں چیزاں دا میل جول کوئی اچھیاں چیزاں انہاں نوں لینیاں دینیاں چاہیدیاں نے میرے پاک پیغمبر نے دوسرے مقام تے فرمایا تحاتو وتحاپو کائنات لوگوں ایک دوسرے تحفے تحائف تو ہی دو گے تے محبت میں رب رحمان پیدا فرماواں گا تے ساڈے نیوندرے چلدے نے رسم و رواج سلامیاں اہی بھی لینے دینے مولوی بھی اللہ معاف کرے دے وچ ہی نے اللہ سانو ہی ہدایت نصیب فرمائے اللہ آمین نہ آکھو مطلب کہ قبول ہوئی ہوئے
और कर्म वाले आम ही टकहड़िया करो। अल्लाह तुहानू भी हिदायत नसीब फरमाए जी जी। लै बई मेरी बेटी की शादी हुई है, एक कापी वाला नाल बैठा साडे भी ते तुहाडे भी, वो फिर लिखदा फलां दा बा इन्ने पैसे दे के गया, फलां दा बेटा इन्ने पैसे दे के गया। वो फिर जो ओहदे धी पुत्र का मौका होता है फिर वो वेंदा होता है कोल खलो के केड़ा की दे के गया है। तो फिर जो की हिसाब होता है की उथों निकलना होता है, की दिता ही की लिया मेरे हरी तेन गला ही पै गया है जी जी। जिवें ही पंजाबी में एक दूसरे के नाल मेहने पेड़ने आ, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपस में की क्या करो तोहफे दिया करो। मिसाल के तौर पर साडे विच किसी की बेटी की शादी होए ते कोई भाई सौखा होए ते दूसरा भरा माड़ा होए, ओहदा हक बनता है वो अपनी भतीजी नूं बेटी सैट बनवा दे, उन्होंने सेफ लैके दे दे, कपड़े धोने वाली सुखाने वाली को 2 मशीनां लैके दे दे। ते जदों अल्लाह वास्ते ये करोगे बेलौस करोगे तो अल्लाह की कसमें उस धी भी ते उहदा बाप भी सारी उम्र तुहाडा एहसान मंद रहेगा, कहेगा मेरा भरा मेरे औखे वेले भारे वेले टाइम ते मेरे काम आया है। तो मरदा मर जावां हुण भरा नूं मैं कदे कंन लगन देनी, तो जदों गिण के देने तो फिर गिण के लैणे तो फिर उत्थे मुहब्बतां पैदा होंदियां वेंदे नहीं तुसीं। साडे खानदानां विच साडे रिश्तेदारां दे विच इन्हां मौकिआं ते आके लोकी ऐन मौके ते आके आंदे ने जा भाई तेरा जो हुंदा ही कर लै, मैं तेरी धी पुत्र दे रिश्ते ते मैं इस मौके ते घर नहीं होना। मेरे धी पुत्र का मौका आई खुशी का, तू मेरे नाल की कीता है? तो फरमाया ये दुनिया की रस्म और रिवाज नूं अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोड़न वास्ते आए ने ते सुन्नत नूं उजागर करने वास्ते आए। फरमाया तोहफे दिया करो, अल्लाह तोहफियां दी वजह तो मुहब्बत पैदा कर देंदे ने। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दुनिया तो चलियां गईयां ते मां आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जदों किधरे कोई अच्छा खाना घर बनाना तो फरमाना आयशा इन्ना को शोरबा सालन ऐ मेरी पहली बीवी सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ऐ ओदी सहेली दे घर भेज दिया, ऐ फलां रिश्तेदार फलां हमसाया ओदे तक पहुंचा दिओ। जदों इस्लाम के अंदर उन्हां लोकां ने यह अमल किया ते अल्लाह ने उन्हां दे थोड़े रिज़क विच भी बरकतां अता फरमा दित्तियां ते अज लखां ते करोड़ां ने बच्चे स्कूल जान ते जिन्हां दे थोड़े जिहे हालात ठीक ने उन्हां दे बच्चियां दी जेब विच हज़ारां रुपये होंदे ने ते जिन्हां दियां इस टाइम दाड़ियां सफेद ने इन्हां ने कई साल तक 1000 का नोट नहीं वेखिया हुंदा ते हुण बच्चे 1000 रुपया जेब च पा के कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते ते ओ मुहब्बतां ते ओ सुकून अल्लाह दे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आइए ज़ामौर कीजिए ते चौथा पंजवां तरीका ए वे अपने मेहमानां दी मेहमान नवाजी कीजिए, अपने मेहमानां दी मेहमान नवाजी करके उन्हां दी इज्जत अदब ते एहतराम कीजिए। अल्लाह दे पैगंबर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने मेहमानां दी मेहमान नवाजी कीता करदे। अल्लाह करीम अपने पैगंबर इब्राहीम दी ए अदा इन्नी पसंद आई है, अल्लाह जुल जलाल ने इस सिफत कुरान का हिस्सा बना दिता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप मेहमान नवाज ने और मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफहु। अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते ने कायनात लोगो जेड़ा बंदा अल्लाह पे ईमान रखता है आखिरत दिन पे ईमान रखता है, मैं मुहम्मद का फरमान ए वे इन्हां लोगां नूं अपने रब रहमान दे अपने रब रहमान नूं राज़ी करन दी
خاطر انہاں لوگاں نوں اپنے مہمان دی مہمان نوازی کرنی چاہیے، انہاں نوں اپنے مہمان دی عزت کرنی چاہیے۔ آئیے میرے بھائی میرے برادر ذرا غور کرتے جانا، جدوں مہمان گھر دے اندر آ جاندا ہے اپنے تیور نہ بدل لیا کر، اپنے چہرے تے سہولتاں نہ لے آیا کر، غصے تے ناراضگی دے اظہار نہ کریا کر۔ او تیرے واسطے تیرے گھر دے اندر کھان واسطے کچھ بھی نہیں آیا، اللہ دی قسم او تے اپنا مقدر تے قسمت نال لے کے آیا ہے۔ نہ اپنے چہرے تے چوڑیاں چڑھایا کر، نہ اپنے تیوڑاں نو بدل جایا کر، نہ مہماناں نو زحمت سمجھیا کر۔ زحمت مہمان تو بندا ہے جدوں بندہ تکلفات کے اندر پی جاندا ہے، بندہ اپنی استطاعت ود کے اوچھیاں عادتاں اپناؤن دیاں کوششاں کردا ہے۔ جو گھر دے اندر آسانی دے نال موجود ہے او مہمان دی مہمان نوازی کر دیو، کائنات دا رب اس نیکی نو قبول فرما کے قیامت والے دن میرے تیرے واسطے نجات دا ذریعہ بنا دیں گے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھٹا طریقہ اے وے اسی چاہنے ہاں ساڈے رشتہ داراں دے اندر محبت پیدا ہو جائے، ساڈے رشتہ داراں دے نال تعلقات بہتر تو بہترین بن جان۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاک پیغمبر دے صحابی اپنے پاک پیغمبر دا اینا ادب احترام کیتا کرتے، کدے میرے نبی دے سامنے صحابہ نے اونچی آواز نہیں بولے۔ میرے پاک پیغمبر دے صحابہ نو اپنے نبی دا اتنا ادب ہے، اپنے نبی نال اینی محبت ہے، اپنے نبی نال اینی مودت ہے، میرے پاک پیغمبر اس طرح وضو کیتا کرتے، صحابی اگے بڑھ جایا کرتے، اپنے ہاتھ نیچے کر لیندے، میرے پاک پیغمبر دے وضو دا پانی بھی زمین تے نہیں چھڑگرن دیتا کرتے۔ اینی محبت میرے نبی دے نال میرے پاک پیغمبر دے صحابیاں نو رضی اللہ تعالی عنہم۔ آئیے ذرا غور کیجئے، اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا فلیس منا۔ کائنات دے لوگوں جڑا بندہ چھوٹیاں تے شفقت نہیں کرتا، چھوٹیاں تے نال ادب تے لحاظ دے نال پیش نہیں ہوندا، جڑا بندہ بڑیاں دی عزت نہیں کرتا، بندیاں دا ادب نہیں کرتا، بڑیاں دی حیا نہیں کرتا، میرے محبوب پیغمبر فرماتے نے لوگوں کل قیامت کا دن ہوئے گا انہاں لوگاں دے نال میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال انہاں دا کوئی تعلق نہیں ہوئے گا۔ اج میرے تیرے گھراں دا حال اے وے، میری تیری صورتحال اے وے، کتے باپ اونچی نیچی کر دے وے، کتے باپ جھڑک دے وے، اے بندہ برداشت نہیں کرتا بلکہ اگوں تو زیادہ کر کے باپ نوں سنا دیندا ہے۔ اے وابیاں دے وچ بڑی بڑی خامی ہے، دید لحاظ ادب تمیز بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اتنی بے حسی اتنی بے دردی زبان دے اندر اتنا لحاظ ختم ہو چکی ہے۔ بعض دفعہ اے اولاد ایسا بول بول دی قسم خدا دی بات جسم جو پسینہ نکل جاتا ہے۔ انہوں بڑا مان ہے اپنے عقیدے تے اپنے اعمال تے، اگر تو ماں باپ کا نافرمان اور بے ادب ہے تیری زبان وچ تاثیر بھی نہیں تے تیرے رزق کے اندر برکت بھی نہیں۔ اپنے ماں باپ دی عزت کرنا سیکھیے۔ پھر اور بڑی خامی ہے ساڈے وچ
ਕਿਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚਾਚਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਔਲਾਦ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਓਏ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਤਨਸ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਪਾਲਿਆ ਪੜਾਇਆ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਦਬ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੇ ਤਮੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ, क्या आज तेन उन्हां तो वध के तमीज आ गई है? खुदारा नौजवानों, अगर ऐसा मौका बन जाए तो अपने रिश्तेदारां दी दराड़ बनन दी कोशिश ना करया करो, बल्कि इनू जोड़न दी कोशिश करया करो। चलो बाजी कोई गल नहीं, जे भाई ने नहीं कर छड़िया तो तुसीं तां उधर कर जाओ। तरबीयत दा पता तो फिर लगदा ना। ते इत्थे मियाँ साहब भी उंज दे होण ते उन्हां दी खुराक भी उंज दी होए तो फिर ते असर ते हुंदा ना फिर अपने खून दा। दुआ करो अल्लाह सानू रिश्तेदारियां जोड़न दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह दे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए आखिरी एक दो बार समाअत कर लीजिए। अल्लाह दे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छोटियां दे शफकत कीजिए, छोटियां दे नाल मोहब्बत कीजिए। अल्लाह दे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पाक पैगंबर छोटियां बच्चियां दे नाल बड़ा प्यार कीता करदे, छोटियां बच्चियां दे नाल बड़ी शफकत दे नाल पेश आया करदे। हजरत अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करदे ने, अपना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आइए जरा गौर कीजिए, काना युसल्ली व हुवा हामिलुल उमामता। मेरे महबूब पैगंबर दे सहाबी बयान करते ने, तवज्जो हुण मेरे वल कीजिएगा। बिलखसूस ओ बुजुर्ग जिन्हां दियां तबीयतां चिड़चिड़ियां ने, जिन्हां दी तबीयत बड़ी सख्त है, ए बच्चे नूं मस्जिद दे अंदर वेख लैण ते इन्हां दे तौड़ बोड़ ही भुल जांदे ने। अल्लाह दे पाक पैगंबर दे सहाबी बयान करते ने, मेरे पाक पैगंबर दी सहाब आप दी बेटी मेरे पाक पैगंबर दी नवासी सैयदा उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक दिन इस तरह अपने नाना अबू के घर आया ने। मेरे पाक पैगंबर नमाज का टाइम हो गया, आप नमाज पढ़ाने वास्ते आए ने, सहाबा भी खड़े हो गए, आपने तकबीर पढ़ी है। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी बयान करते ने, जदों आप क़याम के अंदर खड़े ने, अलहम शरीफ पढ़िए ते नाल दूसरी सूरत पढ़िए, ते मेरे पाक पैगंबर ने अपनी दोतरी नो, अपनी नवासी नो, अपनी बेटी दी बेटी नो इस तरह अपनी गोद दे अंदर उठाया है, नाल आप नमाज पढ़ा रहे ने, नाल आपने अपनी नवासी नो उठाया है। मेरे पाक पैगंबर दे सहाबी बयान करते ने, फइज़ा सजदा तो जिदों मेरे पाक पैगंबर आप सजदे दे अंदर जाते ने, अपनी नवासी नो नीचे बिठा देते ने। मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने, वइज़ा क़ाम अमलहा तो जिदों अल्लाह के नबी फिर खड़े हुंदे अपनी नवासी नो उठा लेंदे ने। अल्लाह के पाक पैगंबर ने बच्चियां दे नाल इन्नी शफकत कीती है ते साडियां मस्जिदां दे अंदर जेड़ा बच्चा एक बारी आई है पूरा महीना मस्जिद वाल मुंह करदा बच्चा हुंदा कारी जी बंदे मसीते नमाज नहीं पढ़न आंदे जी 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 कारी जी दावत ही दिया करो ते तेरे लहजे तो बच्चे मसीते नहीं होते तो उन्होंने मुस्तकबिल च नमाजी खाक बनना है। जो कोई बच्चा मस्जिद आइए तो भी अगू इस तरह का लहजा ते रवैया इख्तियार कर दो, या अल्लाह मैं मस्जिद आया कि लाहौर था आ गया।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਅਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਇਹ ਵੇ ਅਹੀਂ ਆ ਚੰਗੇ ਕਲੀਨ ਪੁਆਲੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ 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 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਿਲਖਸੂਸ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛਾਈ ਬੁਰਾਈ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ 2020 ਦੀਆਂ ਗੱਲ 21 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 20 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਸਾਜਿਦ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਲਾ ਤਾਤੀਲ ਬਿਲਾ ਮੁਅੱਤਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਤਰਾਵੀਹ ਬਾ ਜਮਾਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਗਰਿਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ, ਲੋਕੀ ਸੁਨਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਖਲੋਂਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਗ ਜ਼ੈਗ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਅੱਗੂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਦੂਜੇ ਕੋ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਤੀਜੇ ਕੋ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਦੌੜਦਿਆਂ ਠੁੱਡਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਕਹੀ ਗਿਆ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਜੋ ਆਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਜ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਯਦਾ ਉਮਾਮਾ ਨੂੰ ਕਿਆਮ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਰਕੂਅ ਤੇ ਸਜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਦੇ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਖਲਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਖੁਦਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਲਹਿਜੇ ਨਰਮ ਅਪਣਾਓ। ਨਾ ਇਹ ਮਸਜਿਦਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਸਜਿਦਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਘਰ ਆਬਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਮਸਜਿਦ ਆਬਾਦ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੂढ़े ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਆਏਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਜ਼ੂ ਫੜ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜੁੱਤਾ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਘਰ ਛੋੜ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ? ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਹਰ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਨੂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। तो फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नवासी नूं उठाया ते सजदे दर जाते, फिर उन्होंने जमीन दे अल्लाह के महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नवासी नूं क़याम करते, अपनी गोद दे अंदर उठा लेंदे। जदों सजदा करते अपनी नवासी नूं जमीन पे बिठा देंदे। आखिरी बात ए वे, 7वां या 8वां ये तरीका ए वे, अपने रिश्तेदारां दे अंदर मोहब्बत पैदा करन दा तरीका ए वे। अगर जिंदगी दे अंदर कदे गलती हो जाए
خطا ہو جائے او دی اس غلطی دی وجہ تو ہمیشہ واسطے او دے نال لا تعلقی پیدا نہیں کر لینی او دے نال ہمیشہ واسطے اپنا تعلق نہیں ختم کر دینا آئیے ذرا غور کیجئے میرا دل دے اے جگہ سی کم ایک جمعہ تو انو اس موضوع سے پڑھاواں لیکن موقع محل دے مطابق انشاءاللہ وقت آئے گا تو پھر بات ہوئے گی میں مختصر جی مثال دے وانگا میرے اور آپ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جلال نے قرآن نازل فرمایا اس قرآن کے اندر جناب یوسف علیہ السلام کا ذکر فرمایا ان پیران نے کیڑا ایسا دنیا دا دکھ ہے جڑا ان باپ جایا نے اپنے ویر یوسف نو نہیں دیتا ان کساں پراواں نے حتیٰ کہ ظلم دی تہارے اپنے گھر دے اندروں نکال آئے کنویں دے اندر سٹی آئے کنویں تو بعد پھر انہاں نوں رائیاں دے سامنے فروخت کر دیتا ہے پھر قیداں وی کٹیاں نے الزام ہی برداشت کیتے نے پھر ایک ویلا آیا ای ہوئی ویر جنہاں نوں اپنی جوانی تے اپنے آپ تے بڑا ماز ہے جویں میرے تے گھراں دے اندر میں تینوں اپنے پیسے تے بڑا ناز ہے اپنی اولاد تے بڑا ناز ہے اپنے سٹیٹس تے بڑا ناز ہے انہاں پیراں نوں ایک ویلا آیا پتہ چلیا مصر دا بادشاہ کوئی ہور نہیں ساڈے باپ دا بیٹا ساڈا ویر یوسف جدے چہرے تے اسی تماچے بھی مارے نے جدوں خونیاں طریقیاں تے تنہائیاں تے اندر سٹے آئے جناب یوسف علیہ السلام نے تے جدوں اپنے ویر دے سامنے کھڑے ہوئے نے تے جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین اور جاؤ ویرو تو معاف کیتا ہے میرے دل وچ جو بھی ہو میں سب کچھ کٹ کے تے اللہ واسطے تانوں معاف کر تے اللہ نے او مثال نو قیامت تک لئی قرآن اندر بطور دلیل رکھ دیتا تے جڑے اج بھی بھائی اپنے بھائیاں نال محبت کردے نے معاف کردے نے او دنیا تو چلا بھی جائے لوکاں انہاں دی پھر بھی مثال دیندے نے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین